Ko tahi rā e toi ana, kātahi tātou kārongo ko wai te toi hau hou o te ropu wāhine Māori toko i te ora. Toko ono ngā kaitono e tatari ana kia puta te hua o ngā pōti a pōpō. Hei tā rātou ahakoa ko wai katoa, ko te mea nui ke kia tautokohia te whakatau. Ko wai ka hua, ko wai ka tohu i raro i ngā kaupapa o te rōpū. Kei roto kei nā whatu manawa, kei reira. Mā reira mātou ka tō tika ai. Engari, kia mōhotonu mātou i nā tikanga kei te haere i roto i te ao hurihuri. Nō te peka o te waiariki a Doreen McCorkindale ki te toa ia a pōpō ko te hiahia kia whakakaha nō te kaupapa o te rōpū. Kei te āhua me meha haere, nā te mea herereke nā whakatupuranga kei te uru mai ki roto i tēnei wā mātou mahi. Herereke o rātou whakaaro, herereke o rātou manako. Mai ngā tauwhiti te kaua Jane Defew e noho ana hei mema mo te rōpū, tērā nō o na kitenga hei whai mā te prehitini. He tino taumaha, ngā kaupapa, engari he tino whakahirahira te rōpū nei. Ko Katerina O'Brien tētahi atu o ngā kaitono mo te prehitini, kei roto ia i te peka o Tainui. Ahakoa ko wai, ka tautoko a hau, ko wai. Ka whakauru mai ki roto i tēnei rōpū. O ngā kaitono toko ono, toko rua o rātou no tāmaki. Ko Mary Austin e whakakapi ana i te tūnga matua me hena tāmaki. If I get this wonderful privilege of being the president and have that responsibility, I'll just walk my way slowly through it with the team. And if I don't, I'll continue to walk slowly through and hopefully I'll be able to assist whoever is the president. Kua whakataua hena ko ia me ētahi o ona mema kai te tirotiro i raro i tētahi pakirehua, engari e hara anake ko rātou. I hope that, it's a fair process for everybody. I don't know how Mary got dragged in, so I do feel a little bit sorry for Mary. But, I think that justice will prevail and the eyes will be open and the right things will be seen. I tuku tono atu a te karere ki te kaiwhakawā a Helen Cole QC me te pātai mena ka raru ngā pōti i te pakirehua e whakahaere ana e ia mo ētahi o ngā kaitono. Engari kaore anō ia kia whakahoki kōrero mai. Ahakoa tō mātou i noi atu kia Mary Austin mo ona whakaaro hei kaitono. Kaore ia i hiahia ki te kōrero kia mutu rāno te hui. Hei wainga i te tekau me te kotahi karaka a pōpō, ka puta te whakatau mo te prehitini hou. Irina Smith, Te Karere.